Nshuti bakunzi ba Kimeza TV tubahe kaze muri aya makuru dutangire kuri izi ngingo z'ingenzi. RDF yataye muri yombi Serija wayo wiciye abantu 5 Nyamasheke. Naho guverinoma y'Ubwongereza yasabye gusubizaho gahunda yayo n'u Rwanda kubimukira. Mu karere ka Nyanza ho Gasigwa yasobanuye ko yasambanyije umukecuru w'imyaka 63. Mu karere ka Gicumbi ho umugabo yarohamye mu kidendezi nyuma yo gutegerwa 10,000 ngo acyambuke. Hanze y'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo 5 barimo umupolisi biciwe i Goma. Naho mu Burundi umunyamakuru Sandra Muhoza yasabiwe gufungwa imyaka 12. Ni mu gihe muri Uganda ho 2 bakoresha TikTok bafunzwe bazira gutuka umuryango wa Perezida Museveni. Umushumba mukuru wa Anglikani ku isi yeguye. Ntucikwe n'aya makuru. Turaza no kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Donald Trump yagize Elon Musk minisitiri wo kunoza imikorere ya leta. Ni mu gihe kandi muri Ukraine umurwa mukuru Kiev wibasiwe n'ibitero bya misile by'Uburusiya. Turaza gusoreza kuri iyo ku Burusiya ivuga ko bwasohoye impapuro zo gufunga umucamanza wa ICC. Ikaze mu makuru arambuye mugezwaho nanjye Kimenyi Kimeza. RDF yataye muri yombi Serija wayo wiciye abantu 5 Nyamasheke. Igisirikare cy'u Rwanda RDF cyatangaje ko cyataye muri yombi umusirikare wo mu ngabo zacyo warasiye mu cyica abantu 5 bo mu karere ka Nyamasheke. RDF yemeje ko yataye muri yombi Serija wayo Minani Gervais mu itangazo yasohoye kuri wa gatanu tariki ya 13 z'uku kwezi. Yagize iti nibyo mu ijoro ryakeye umusirikare wa RDF witwa Sergeant Minani Gervais ukekwaho kurasa abantu 5 mu kabari ko mu kagari ka Rusharara murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke yatawe muri yombi kandi RDF yafashe ingamba zikwiye zo kumukurikirana mu nzira z'amategeko. Uyu musirikare yari ari mu kazi cyangwa yari ari mu zindi gahunda? Umusirikare araza kubibazwa ari mu maboko yacu. Turaza kumenya gahunda zari zimujyanye muri ako kabari ngo turacyabikurikirana. Asanzwe akorera muri karere ka Nyamasheke. Ni umusirikare nyine udeployinze hariya. Mu makuru mwamenye habanje kubaho ubushyamirane kutumvikana n'abari bari muri ako kabari ku buryo afata icyemezo cyo kubarasa. Ubwo turacyabikurikirana kumenya impamvu zatumye arasa abo baturage, ariko turi bufate ingamba zifatika. Nta mpamvu yatuma arasa abantu, so turaza gufata ingamba zishoboka zose. Kandi RDF yihanganishije imiryango n'inshuti n'ababuze ababo muri ibihe by'agahinda. RDF nibwo yahura n'ikibazo nk'iki ngiki kandi biturutse ku musirikare? Ntabwo bikunze kuba rwose, biheruka kera cyane. Ni ibintu bidakunze kuba rwose. Abaturage murabahumuriza mu buhe buryo nyuma y'uko bibaye? RDF nk'uko nabibabwiye turabihanganisha inshuti abavandimwe babuze ababo muri ibi bihe by'agahinda, ariko turi bufate ingamba zishoboka zikwiye zo kumukurikirana mu nzira z'amategeko. Mu masaa 7 z'ijoro nibwo uriya musirikare yarashe bare abantu. Amakuru ageze mu bitangazamakuru avuga ko mbere yo kuri musirikare arasa bare abantu, nyirakabari barimo yabanje kumugura peti mitsinge 2 azimaze undi amusaba kumwishyura. Bivuga ko aba bombi bari basanga utubazo two kuba yaramwambuye. Icyatumye nyuma yo kwanga kwishyura ziriya nzoga, nyirakabari yabwiye umusirikare ati genda uzagwe mu ishyamba uzerera. Ni amagambo yarakaje umusirikare cyane wahise wikoza hanze gato agaruka arasa urufa rw'amasasu ku banyweraga muri ako kabari. Mu barashwe icyakora ngo ntiharimo nyirakabari kuko yahise aca mu idirishya arahunga. Imirambo y'abarashwe kuri ubu iri mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kibogora. Mu yandi makuru guverinoma y'Ubwongereza yasabye gusubizaho gahunda yayo n'u Rwanda kubimukira. Chris Philip ushinzwe gukurikirana ibirebana n'umutekano w'imbere mu Bwongereza mu ishyaka ry'abanyakonservateri yasabye guverinoma y'iki gihugu iyobowe n'ishyaka ry'abakozi gusubizaho gahunda yo kohereza mu Rwanda bimukira batemewe n'amategeko. Uyu munyapolitiki yatanze ubusaba ashingiye ku bugenzuzi bwakozwe n'ikinyamakuru Daily Express bugaragaza ko kuva ishyaka ry'abakozi ryatangira kuyobora guverinoma tariki ya 4 z'ukwa gatandatu ubwiyongere bw'abimukira batemewe n'amategeko binjira mu Bwongereza bwikubye kabiri.
ubu bugenzuzi bugaragaza ko kuva mu kwezi kwa mbere kugeza ku itariki ya 4 z'ukwa gatandatu ubwo abanyakonservateri bayoboraga guverinoma mu Bwongereza hinjiye abimukira 13,574. Impuzandengo igaragaza ko hinjiraga byibuze abimukira 74 ku munsi. Kuva Keir Starmer w'ishyaka ry'abakozi yatorerwa kuba minisitiri w'intebe, abimukira 19,326 binjiye mu Bwongereza bakoresheje ubwato buto. Impuzandengo igaragaza ko byibuze abimukira 150 binjira buri munsi. Philip yagaragaje ko guverinoma y'ishyaka ry'abakozi yananiwe gukumira abimukira batemewe n'amategeko binjira mu Bwongereza, nyamara ngo ireka gahunda yo kubohereza mu Rwanda igashyirwa mu bikorwa yo yari gutanga umusaruro mwiza. Uyu munyapolitike yagaragaje ko mu gihe guverinoma y'Ubwongereza yahagaritse gahunda itaratangira, ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi byo byifuza gushyira mu bikorwa imeze nkayo kuko byizera ko byashobora gukumira abimukira batemewe. Yagize ati n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uri gushaka aho wabohereza by'agateganyo. Abakozi bakwiye gusubizaho byibuze gahunda y'u Rwanda mbere y'uko biba bibi cyane. Starmer niwe wateje ibi bibazo. Niwe wahagaritse gahunda y'u Rwanda mbere y'uko itangira. Starmer yumvikanye kenshi avuga ko yiteguye gukumira ubwato bwinjiza abimukira mu Bwongereza hifashishwa ingamba zirimo gukaza umutekano ku mupaka. Yasobanuye ko gukumira amabandi yinjiza abimukira bisaba ubufatanye bw'abashinzwe umutekano n'abo mu iperereza. Amasezerano agenga gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda yashyizweho umukono bwa mbere mu kwezi kwa 4 2022, avugururwa mu kwezi kwa 12 2023. Ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda Alison Heathertop yabwiye abanyamakuru bakorera i Kigali ko kuba guverinoma yabo yakwisubira bisa n'ibidashoboka. Naho mu karere ka Nyanza, Gasigwa yasobanuye ko yasambanyije umukecuru w'imyaka 63. Urukiko rwisumbuye rwa Huye rwatangiye kuburanisha mu mizi umugabo uri mu kigero cy'imyaka 45 ukekwaho gusambanya ku ngufu umukecuru w'imyaka 63. Uregwa avoka mu murenge wa Mukingo mu karere ka Nyanza yemera ko yasambanyije uriya mukecuru ariko babyumvikanye. Ubushinjacyaha burarega Gasigwa Yason uri mu kigero cy'imyaka 45 wo mu kagari ka Cyerezo mu murenge wa Mukingo mu karere ka Nyanza icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Ubushinjacyaha buravuga ko ubwo Yason yari avuye mu kabari yasinze yahuye n'umukecuru w'imyaka 63 wari uvuye gusura umuturanyi, amukurura mu rubingo aramusambanya. Uhagarara ubushinjacyaha ati kubera kumukurubana umukecuru azanye ibikomere ku matako azana amaraso no mu myanya ye y'ibanga. Ubushinjacyaha bukomeza buvuga ko icyo gihe umukecuru yahise ajya kumuregera mutwara sibo, hari n'abatangabuhamya bamushinja ko bamubonye. Ubushinjacyaha buravuga ko raporo ya muganga yagaragaje ko umukecuru yasambanyijwe ndetse yari afite ibikomere mu myanya ye y'ibanga. Ubushinjacyaha bukomeza buvuga ko kandi uyu mugabo Gasigwa Yason akwiye guhanishwa igifungo cy'imyaka 15 n'ihazabu ya miliyoni 2 y'amafaranga, kandi iki gihano kitagomba no kugabanwa kugira ngo bibere abandi isomo. Yiregura avuga ko yemera ko yasambanyije umukecuru w'imyaka 63 ariko babyumvikanye. Yagize ati twari dusanganywe dusangira mu kabari turasambana nk'uko byari bisanzwe. Tukiri mu karere ka Nyanza kandi umusore wari warafunguwe ku mbabazi za Perezida wa Repubulika y'u Rwanda arakekwaho kwica mugenzi we agashaka gutoroka ariko ntibyamuhira. Byabereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Nyagisozi mu kagari ka Kirambi mu mudugudu wa Jarama. Aya makuru yamenyekanye ku itariki 11 z'uku kwezi ahagana saa 6 z'ijoro ko aribwo nyakwigendera Rwamucyo Rusiyana w'imyaka 30 yapfuye. Uyu yavukaga mu mudugudu wa Rusarasi mu kagari ka Gitega mu murenge wa Cyanika mu karere ka Nyamagabe gahana imbibi n'akarere ka Nyanza. Bikekwa kuri Rwamucyo yishwe n'uwitwa Nzaca Yinyeretse Noel alias Nzaca w'imyaka 23 nawe uvuka mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Cyanika mu kagari ka Ngoma mu mudugudu wa Kamuhirwa, aho yahise ataka avuga ko amuteye umugeri mu rubavu hashize iminota nk'icumi bihita bimuviramo urupfu. Abaturage babwiye itangazamakuru ko bombi ntacyo bapfaga, cyakora kuko Nzaca ukekwaho kwica yari afunguwe vuba kubera imbabazi yariho aharira n'undi bari bafunganywe amunenga ko ataje kumusura mu igororero, niko kumutera umugeri ufatanya kwigendera Rwamucyo ahita apfa, bose bakaba bari mu kabari banywa inzoga.
Dukomereza amakuru yacu mu karere ka Gicumbi aho umugabo yarohamye mu kidendezi nyuma yo gutegerwa ibihumbi 10 ngo acyambuke. Umugabo witwa Sinayitutse w'imyaka 35 yarohamye mu kidendezi cy'amazi ahita apfa nyuma yo ko yarategewe ibihumbi 10 ngo yambuke. Kuri ubu akaba ari gushakishwa n'inzego zishinzwe ubutabazi. Abari aho nyakwigendera yapfiriye bavuga ko yarohamye mu kidendezi cy'amazi kirekire, inzego zitandukanye zikaba zikomeje gutanga ubufasha ngo barebe ko yakurwamo. Impamvu zatumye agwamo ntizavuzweho rumwe kuko hari abatangaje ko yategewe amafaranga ibihumbi 10 ngo yambuke ikidendezi yagera hagati akarohama. Nyakwigendera yarohamye ku itariki 11 z'uku kwezi mu mudugudu wa Kamisugi, akagari ka Musenyi, mu murenge wa Mutete. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mutete, Mwanafunzi Deogracias, yahamije iby'aya makuru avuga ko inzego zitandukanye zikomeje gushakisha umurambo. Ati umurambo ukomeje gushakishwa n'inzego zibishinzwe, gusa natwe twabyumvise ko bikekwa kuba yarohamye azira intego y'amafaranga ibihumbi 10 ariko byakwemezwa n'inzego zibishinzwe. Yasoje atanga ubutumwa ku baturage bwo kutagira ikintu bifuza kugeraho batavunitse, harimo nko gutegerwa ibintu bitandukanye kuko bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Ikidendezi yarohamyemo agerageza kwambuka ku bw'iyo ntego y'ibihumbi 10 cyari gisanzwe kirimo amazi menshi cyane nyuma yo kwacukuwe na sosiyete y'Abashinwa yahacukuraga amabuye bakora umuhanda. Hakaba hari haramaze kugeramo amazi menshi. Amakuru avugwa hanze y'u Rwanda reka tuyatangire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho 5 barimo umupolisi biciwe i Goma. Abantu 5 bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo umupolisi biciwe mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo hagati y'itariki 9 n'iya 11 z'uku kwezi. Radio Okapi yatangaje ko tariki ya 9 z'uku kwezi uyu mupolisi yishwarashwe n'abajura bitwaje intwaro ubwo ari mu nkambi y'impunzi ya Rusayo. Inzu 17 z'impunzi zibamo zirasenywa, zamburwa ibyo zari zifite birimo n'amafaranga. Ku munsi wakurikiyeho abantu 2 barimo mu gace ka Kiziba na 2 ba Rugamba muri grupoma ya Muja muri teritwari ya Nyiragongo nabo bishwe barashwe n'abajura bitwaje intwaro. Ku itariki 11 z'uku kwezi mu gace ka Ndosho hiciwe undi muntu nyuma yo kwamburwa n'amabandi yitwaje intwaro, igikapu n'ibindi yari afite. Undi yicirwa mu gace ka Kabaya muri grupoma ya Munigi aziritse amaboko. Meya w'umujyi wa Goma, Komiseri Kapende Kamandi, aherutse kubwira abanyamakuru ko kuva inzego z'umutekano zatangira ibikorwa byise Safisha Muji, abantu 450 bakekwaho ubujura batawe muri yombi bafatanwa intwaro 350. Uyu muyobozi usanzwe ari n'umupolisi yasobanuye ko mu batawe muri yombi harimo abasirikare, abatorotse igisirikare, abasezerewe mu gisirikare, abapolisi, abo mu mitwe ya Wazalendo, abo mu mashyaka ya Barushimusi, kandi ko bafungiwe muri gereza ya Munzenze iri i Goma. Nubwo ibikorwa byatangiye mu kwezi kwa mbere umwaka bikomeje, ibyaha mu mujyi wa Goma no mu nkengero bikomeje gufata intera aho mu mezi 3 ashize byikubye 2 ugereranije n'igipimo gisanzwe. Dukomereza amakuru yacu mu Burundi aho umunyamakuru Sandra Muhoza yasabiwe gufungwa imyaka 12. Kuri wa kabiri tariki ya 12 z'uku kwezi umushinjacyaha yasabiye umunyamakuru Sandra Muhoza igifungo cy'imyaka 12 no gutanga ihazabu y'amafaranga miliyoni 1 y'amarundi mu gihe abamwunganira bakomeje gutangaza ko ari umwere kandi basaba ko yarekurwa. Kuri wa kabiri nibwo Sandra Muhoza yitabye imbere y'abacamanza mu rukiko rwa Mukaza rwagati mu mujyi mukuru w'ubucuruzi w'u Burundi Bujumbura. Yafashijwe n'umwe mu bamwunganira 2, Maître Eric Ntibandetse. Nyuma y'iburanisha, Maître Ntibandetse yatangarije abanyamakuru bo mu binyamakuru byabo igihano cyasabwe n'umushinjacyaha nk'uko tubikesha SOS Media Burundi. Ati umushinjacyaha yasabye urukiko ko rwakatira Sandra Muhoza igifungo cy'imyaka 12 n'ihazabu miliyoni 1 y'amafaranga y'amarundi. Sandra Muhoza akurikiranyweho icyaha cyo kubangamira ubusugire bw'igihugu ndetse n'amacakubiri ashingiye ku moko. Maître Eric Ntibandetse yerekanye ko umukiriya wari umwere kandi asaba ko yarekurwa kubera ko nta bimenyetso byatanzwe n'umushinjacyaha. Dukomereza amakuru yacu muri Uganda aho 2 bakoresha TikTok bafunzwe bazira gutuka umuryango wa Museveni.
abasore babiri bo muri Uganda batawe muri yombi bakekwaho gutuka Perezida Yoweri Kaguta Museveni, Janet Museveni n'umuhungu wabo General Muhoozi Kainerugaba babinyujije ku mashusho bashyize ku rubuga nkoranyambaga rwa TikTok. David Sengozi w'imyaka 21 wiyise Lucky Choice na Isaiah Sekagiri w'imyaka 28 bafungiye muri gereza ya Kigo, ndetse byitezwe ko kuri uyu munsi tariki 13 z'uku kwezi aribwo bitaba urukiko ngo baburane ku birego bashinjwa birimo gukwirakwiza imvugo z'urwango n'amakuru agamije kugirira nabi umuryango wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni n'abahanzi bakorana n'ishyaka NRM riri ku butegetsi. BBC yanditse ko ubwo bari mu rukiko bwa mbere bombi bahakanye ibyo baregwa. Bareganwa kandi na Julius Tayebwa nawe wagejejwe imbere y'urukiko, urubanza rugasubikwa agasubizwa muri gereza. Umushinjacyaha abashinja gushyira ku rubuga rwa TikTok amashusho atesha agaciro anakangurira kugirira nabi umuryango w'umukuru w'igihugu n'abandi bantu. Umucamanza yafashe icyemezo cy'uko bakomeza gufungirwa muri gereza ya Kigo nyuma y'uko polisi yemeje ko bagikora iperereza kuri ibi birego. Ntabwo haramenyekana amashusho yatumye aba bombi bakurikiranwa, ariko kuri konti yitwa Lucky Choice 70 hari amashusho yashyizweho avugwamo umuryango wa Perezida Museveni humvikanamo kubatuka hakoreshejwe imvugo nyandagazi. Mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, umusore w'imyaka 24 yakatiwe igifungo cy'imyaka 6 azira gutuka Perezida Museveni n'umuryango we binyuze mu mashusho yashyize kuri TikTok. Uyu musore yemeye icyaha anasaba imbabazi. Reka dukomereze amakuru yacu muri Sudani y'Epfo, aho abaturage bavuga ko bari kwicwa n'inyota bitewe no kubura amazi meza yo kunywa nyuma y'uko imyuzure yibasiye amajyepfo y'icyo gihugu yatumye amazi yivanga na peteroli. Ibi byatewe n'imvura yaguye ari nyinshi bidasanzwe bitewe n'imihindagurikire y'ikirere iteza imyuzure myinshi ituma amazi abaturage banywaga bakayaha n'amatungo yabo yivanga na peteroli. Abo baturage bavuga ko babizi neza ko kunywa amazi ari ugushyira ubuzima bwabo mu kaga kuko barimo ibinyabutabire bitageneye kunyobwa n'abantu. Umwe mu bayobozi muri ako gace witwa Chihoko Puot aganira na BBC dukesha iyi nkuru yagize ati, amazi arimo umunyu kuko na hano hari peteroli, amazi arimo ibinyabutabire bibi. Umugore worora inka wo muri ako gace ka Etadinite we yagize ati, iyo unyoye amazi akugwa nabi ugahora ukorora. Turabizi ko hari amazi mabi ariko nta handi dufite twajya, turimo kwicwa n'inyota. David Bojoleju, inzobere mu byo gucukura no gutunganya peteroli, yatangaje ko imyuzure ariyo yatumye amazi yo muri ako gace yivanga na peteroli kuko yangije amariba y'amazi. David Bojoleju yagize ati, imyuzure ni ikintu kibi cyane. Guhumana kw'amazi biturutse ku nganda zitunganya peteroli zicunzwe nabi ni uburozi bwica gahoro gahoro bugenda bukwira muri iyo leta yose. Muri aka gace ka Etadinite hari mu hambere haturuka peteroli nyinshi muri Sudani y'Epfo, kandi ngo hakunze kuba imyuzure mu bihe by'imvura. Ariko guhera mu 2019 byatangiye kuba bibi kurushaho no mu myaka yakurikiyeho kugeza ubu, kuko amazi y'imvura ananirwa gutemba ahubwo akirunda mu itaka ry'ibumba nyuma bigateza imyuzure ikomeye. Nubwo nta makuru ahari cyangwa raporo z'ubushakashatsi ku bigize amazi ahabwa inka muri iyo leta, ariko aborozi bahorana impungenge kuko amazi ahumanya atuma amatungo yabo arwara, kuko bakunze kubona inyana zivukana ibibazo bitandukanye harimo izivuka zidafite imitwe cyangwa se zidafite amaboko n'ibindi bibazo. Minisitiri ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi yavuze ko muri leta ya Etadinite hapfuye inka zisaga 100,000 mu myaka ibiri, mu 2023 kugera mu 2024 kubera imyuzure no guhumana kw'amazi yivanze na peteroli. Umugore witwa Nyakari yavuze ko amazi nubwo bayateka bakayanywa abatera impiswi no kubabara mu nda. Mu mujyi mukuru w'iyo leta hari inkambi icumbikiye impunzi zigera ku 140 zahunze intambara ho muri Sudani y'Epfo n'imyuzure. Naho muri Mozambique hafashwe ingamba zikarishye zo gukumira imyigaragambyo. Umuyobozi mukuru wa polisi ya Mozambique Bernardino Rafael yasanishije imyigaragambyo iheruka muri iki gihugu n'ibikorwa by'iterabwoba, atangaza ko hafashwe ingamba zikomeye zo gukumira indi ishobora gukurikiraho. Ibi yabitangaje nyuma y'aho ibiro bikuru bya polisi y'iki gihugu bitangaje ko abantu bakoze ibikorwa by'urugomo ubwo bari mu myigaragambyo bagiye gushakishwa kugira ngo bagezwe imbere y'ubutabera.
ibyaha bigiye gukurikiranwa birimo kwangiza imitungo y'abaturage, gukomeretsa, gushishikariza abantu kurenga ku mabwiriza y'inzego z'igihugu no gushishikariza abantu kwibasira inzego z'umutekano. Byagize biti ingamba zose zikwiye zizafatwa kugira ngo baboneke bagezwe mu butabera bose abagize uruhare mu bikorwa by'urugomo n'abakwirakwije ubutumwa butera ubwoba kugira ngo itegeko ryubahirizwe. Iyi myigaragambyo yatangiye mu kwezi kwa 10 uyu mwaka nyuma y'aho komisiyo y'amatora itangaje ko Daniel Chapo w'ishyaka Frelimo yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku majwi 70.67%. Venancio Mondlane aza ku mwanya wa kabiri n'amajwi 20.32%. Rafael yabwiye abanyamakuru ko imyigaragambyo y'urugomo ikwiye kwamaganwa kandi igakumirwa. Ati tugomba guhagarika imyigaragambyo y'urugomo igamije kwangiza imishinga y'ingenzi igihugu cyagezeho mu gihe cy'ubwigenge yo mizero y'abadukomokaho. Yahindutse iyo gusenya, bigaragara neza ko iganisha mu iterabwoba ryibasira umujyi rikora ku nzego z'ingenzi z'ubukungu. Ku itariki 11 z'uku kwezi, Venancio Mondlane wateguye imyigaragambyo yatangaje ko icyiciro cya 4 cyayo gitangira kuri uyu munsi tariki 13 z'uku kwezi, kirangire ku itariki 15 z'uku kwezi, kandi ngo kizaba gifite ubukana buruta bw'icyiciro cyabanje. Rafael yasobanuye ko hari umugambi ugaragara ugamije gukuraho ubutegetsi bwemewe n'amategeko, agaragaza ko uhabanya n'ibiteganwa n'itegeko nshinga rya Mozambique. Uyu mupolisi yatangaje ko inzego z'umutekano zizakora ibishoboka byose zigakumira abanyarugomo, asaba abaturage gusubira mu kazi kabo, abizeza ko umutekano wabo uzarindwa. Mu yandi makuru, umushumba mukuru wa Anglikani ku isi yeguye. Umushumba mukuru w'itorero Anglikani ku isi akaba ari Episkopi wa Canterbury mu Bwongereza, Justin Welby, yeguye ku nshingano ze kuri wa kabiri. Itangazo ry'ubwegure bwe rigira riti: bisabiye uburenganzira umwami, nafashe icyemezo cyo kwegura nka Episkopi wa Canterbury. Justin Welby umaze imyaka 12 yeguye nyuma y'igihe gikomeye yashyizwemo n'abayoboke b'iryo torero, bigaragaye ko ntacyo yakoze nyuma yo kwakira raporo y'abahungu 130 bahohotewe na musenyeri witwa John Smith. Mu cyumweru gishize byahicuwe ko mu 2013 musenyeri Welby yashyikirijwe raporo igaragaza ko musenyeri John Smith yahohoteye abo bahungu mu bigo bya gikristo byo muri Winchester, aho abereye umuyobozi no mu ishuri ryaho mu myaka y'1970 no mu 1980. Byagaragaye ko musenyeri Smith yajyanaga abo bana mu rugo rwe, akabakorera itoteza rishingiye ku gitsina, irishingiye ku mitekerereze n'imyemerere. Iyo raporo y'ubugenzuzi bwigenga yashyizwe hanze na Keith Makin tariki ya 7 z'uku kwezi, yagaragaje ko mu 2013 musenyeri Welby yashoboraga kumenyesha inzego z'igihugu kugira ngo zikurikirane Smith atarapfa, ariko ntabyo yakoze. Musenyeri w'imyaka 68 Welby nawe yemeye ko yagomba gukurikirana iki kibazo mu buryo bwimbitse kandi ko yicujije kuba atarabikoze. Yasobanuye ko yigeze gutekereza niba yakwegura kubera iri kosa, ariko yanzura ko agomba kuguma mu nshingano ze nk'umushumba wa Anglikani. Raporo ya Makini yagaragaje ko ibyaha bya musenyeri Smith byamenyeshejwe abayobozi bakuru ba Anglikani bwa mbere mu 1982. Mu buryo busa no kumukingira ikibaba, byageze aho yoherezwa gukorera muri Zimbabwe, akomereza muri Afurika y'Epfo, ndetse niho yapfiriye ku myaka 75. Reka dukomereza amakuru yacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Trump yagize Elon Musk minisitiri wo kunoza imikorere ya leta. Perezida watowe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatoranyije umuherwe wa mbere ku isi Elon Musk ngo mu butegetsi bwe abe umukuru wa minisiteri nshya yiswe Department of Government Efficiency, yakwitwa minisiteri yo kunoza imikorere ya leta ugenekereje mu Kinyarwanda. Trump yavuze ko Musk azafatanya na Vivek Ramaswamy, umushoramari mu by'imiti, aba inshingano zirimo gusenya bureaucracy ya guverinoma, kuvuguruza inzego za leta no kugabanya gusesengura kwa leta. Bureaucracy isobanurwa n'inzobere mu miyoborere nk'urusobe rw'inzira nyinshi zidasobanutse kandi zitinda mu mikorere y'ubutegetsi runaka mu gufata ibyemezo. Abo bombi bazaba abajyanama ba White House ku buryo hakorwa amavugurura manini y'inzego nk'uko Trump yabitangaje. Gusa iyo DOJ Trump yashyizeho ntabwo ari minisiteri nshya yemewe n'amategeko.
ishyirwaho n'itegeko ry'inteko ishinga amategeko kandi ikagira abakozi babarirwa mu bihumbi za mirongo. Mbere yo guha aba bombi akazi, Trump yatangaje ko Pete Hegseth, umunyamakuru wa Fox News wahoze ari umusirikare, ariwe uzaba minisitiri w'ingabo, naho John Ratcliffe wahoze ari umudepite wa Texas n'umushinjacyaha akayobora urwego rw'ubutasi rwa CIA. Mu yandi makuru, igisirikare cya Israel cyatangaje urupfu rw'abasirikare bacyo 5 bapfiriye mu mirwano yahanganishijwe n'umutwe witwaje intwaro wa Hamas mu ntara ya Gaza ku itariki 11 z'uku kwezi. Abapfuye ni Major Itamar Levin Friedman, Sergeant Ori Kati, Sergeant Navi Yaeli Asulin, Sergeant Gary Zolat na Sergeant Ophir Eliyahu. Bose bakora muri brigade ya Kofili batayo 92 izwi nka Shimsho. Iki gisirikare cyasobanuye ko urupfu rw'abane muri bo rwatewe na misiri isenya ibifaru yarashwe ku nzu barimo muri Gaza, kandi ko Major Tamari nawe yarashwe misiri ubwo yari mu gace ka Jabali. Urupfu rw'aba basirikare rwazamuye umubare w'abasirikare ba Israel bapfiriye muri Gaza kuva batangira kugaba ibitero bigamije gusenya Hamas tariki ya 27 z'ukwa 10 2023 ugera kuri 375. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko habarewemo abasirikare Hamas yice mu gitero cyagabwe muri iki gihugu ku itariki 7 z'ukwa 10, muri rusange kimaze gutakaza abagera kuri 787. Minisiteri y'ubuzima muri Gaza yo yatangaje ko kuva tariki 7 z'ukwa 10 2023 igisirikare cya Israel kimaze kwica abantu barenga 43,600 kandi ngo byibuze 70% ni abagore n'abana. Naho muri Ukraine, umurwa mukuru Kiev wibasiwe n'ibitero bya misile by'Uburusiya. Uburusiya bwagabye ibitero bya misile kuri Ukraine, aho umuyobozi mukuru muri presidence yemeje ko umurwa mukuru wa Kiev nawo wagabweho igitero. Ingabo zirwanira mu kirere za Ukraine zabanje guteguza igihugu cyose ibitero by'indege, mu gihe ibitero bya misile by'Uburusiya byibasiye ibice bitandukanye harimo n'umurwa mukuru Kiev. Amerika ivuga ko ingabo za Korea ya Ruguru ziri kugira uruhare mu bikorwa byo kurwana iruhande rw'ingabo z'Uburusiya. Andriy Yermak kuri Telegram yagize ati: Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin arimo kugaba igitero cya misile kuri Kiev. Ingabo zirwanira mu kirere za Ukraine kuri wa gatanu tariki ya 13 z'uku kwezi zabanje kuburira ko misile nyinshi zinjiye mu kirere cy'igihugu zerekeza Kiev. Reka dusoreze amakuru yacu ku Burusiya bwasohoye impapuro zo gufunga umucamanza wa ICC. Urukiko rwa Moscow mu Burusiya ku itariki 11 z'uku kwezi rwasohoye impapuro zo guta muri yombi umucamanza w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC Haiki Ben Mahfoud. Mahfoud ukomoka muri Tunisia ashinjwa gushinja ibinyoma wahoze ari minisitiri w'ingabo z'Uburusiya Sergei Shoigu n'umugaba mukuru w'ingabo General Valery Gerasimov. Umuvugizi w'urukiko yatangarije ibiro ntaramakuru ko mu gihe Mahfoud yagera mu Burusiya cyangwa koherezwa n'ikindi gihugu i Moscow yafungwa imyaka 4 hashingiwe ku itegeko ryo muri iki gihugu. Shoigu usigaye ari umunyamabanga mukuru w'inama y'igihugu y'umutekano na General Gerasimov mu 2023 bashyiriweho na ICC impapuro zo kubafunga bashinjwa kugira uruhare rukomeye mu byaha by'intambara byakorewe muri Ukraine. ICC kandi yanasohoye impapuro zo guta muri yombi Perezida Vladimir Putin na Maria Lvova-Belova uyobora komisiyo ishinzwe kurengera abana ibashinja gutanga amabwiriza yo gukura muri Ukraine abana mu buryo butemewe n'amategeko. Leta y'Uburusiya yateye utwatsi izi impapuro isobanura ko nta gaciro izaba bitewe n'uko Uburusiya butigeze bushyira umukono ku masezerano yo kugengwa n'ubutabera butangwa n'uru rukiko. Nyuma y'iki cyemezo, icyo gihe leta y'Uburusiya nayo yasohoye impapuro zo guta muri yombi umushinjacyaha mukuru wa ICC Karim Khan. Ni naha dusoreje amakuru yacu, mwakoze kutwumva, mukomeze gukurikirana n'ibindi biganiro kuri Kimeza TV, mugire amahoro.